Kublai bro, kijing tip nam ta ki kubar like kam shipai kabade nam ta ki sports person. Ane record ka sports kuata kabala po Assam Rifle mo. Te shua wangan batai ki jinon kambaro kabade berkane ngashukwa abnong kumne ba ki bala aban apply nam ta ki ne ki post ki debet ki bala represent ya ka state mo. Mut belek kai national ane international ki belek kai kum ta ki game kim de ki belek kai kum ha inter school hapo ka jala kim la banyo ki de ki belak represent be shabar kan ada de ka athletic ne la ka de ka football ne ka boxing ne ki de ki belak represent shabar kum ka shbu kum me ha po not is ki belek kai ka not is game ki la yo ban apply kini tang belak represent bat ki barang puli bade ki bala elek kai inter university ki belai compete bat kue bat university ki belai yok ban represent ni kita ki yok ban apply mah kan mau te ki kita ki disiplin ki ba laj ha ka po Assam Rifle dengan batai kowe bat ki jinon kam ni baro te la da pila represent ya ka state bat pibiang ki qualification la ne ki kriteria baro pila ban apply office of the director General Assam Rifle Shillong new khandai lai not shipo advertisement Assam Rifle Meritorious Sportsperson Recruitment Rally 2023. Kan mau ke website kedai www.assamrifle.gov.in pila ban lek hang tu ka ban apply online ya kan harus apply online bet mau kan mau. Taki ke disiplin ki balaj date of receipt of application is 30 July. Kan mau ke last date kedai live ho trik juk mulai Julai. Te pinang don porba shipnai ban submit ki application ki jong phi. Nela lakur kata trik kinam accept shu ik application ngujung free. The recruitment rally will be held at Assam Rifle Training Center and School, Sukhovi, Nagaland. Te yakane ka recruitment kin penlong hapo Nagaland mo Sukhovi. Takan mau ka center ka de hapo phablai be hapo Nagaland, Sukhovi, Nagaland. The recruitment rally is tentatively scheduled with effect from 7 August 2023 onward. The exact date of reporting a rally site will be mentioned in calling letter. Te ka recruitment rally kan sedang new 3 August kan kod live 3 Julai application dan new 3 August terter kin sa inform me phi ha ki calling letter jong phi kan tarik phi day ban mare la ne ban le ya trial online application are invited from eligible male and female Indian citizen for filling up 81 vacancy habaro ki discipline ki don total prapoitali ki vacancy in following sports discipline for the post of rifleman, riflewoman, general duty on the sports quota recruitment in Assam Rifle for the year 2023, Ministry of Home Affairs, Government of India. The sports ko bankong kadai football discipline football. Then nakam tak senrang kidon kam arngot striker, way left wing, half, way center midfielder, way left back. Ki position magin enam taki football. Tenam taki male, tenam taki female, striker arngut, one left wing half, one center midfield, one left back. Ini ikan thai. Kemau ki bala ban apply ki dei bala represent ya ka state. Lada pila represent ada kem job ru hiyo ban apply ma kemau ba. Tak mut ba ka football san senrang san ikan thai. Okay, dah pila yo ban represent ya ka state, pila yo ban apply gini mo. Te haka athletic pada athletic shubuk itu ki bala elak kai ka not is game kila am apply ane ki bala le shabaru kum ka ne ka menang shu dep shpang ka national sports game national schools game katuru kila am apply am dei ki ba le meghalaya game kitu ki am apply ma tang ki ba represent ka state te ki bala ja pok athletic ki long event 100 meters kende arngut males 200 meters, 1 200 meters, 2 400 meters, 1 800 meters, 1 1500 meters, 1 in 10,000 meter, 1 in shot put, 0 javelin, 3 in long jump. Ini ki event no but ki number of post nam ta senrang. Te nam ta ikan thai are 2 in 100 meters, 1 in 200 meters, 2 in 400 meters, 1 in 800 meters, 1 in 1500, 1 in 10,000. 1 in shot put, 1 in javelin, and 2 in long jump. Te kan ne ka qualify hang ne ki ju tho tang ba le la dam qualify ru ya kan ne mar ba ka por ba phila tral ki shubu ya kan ne ka timing hang ne tang ba la da don em in select ba kan ne ka shubu ndre ka qualification glong ba phila represent te nda phila represent phila yo ban apply nda de ka pol ba tral pada
te ngisape chen katno ki ba wan katno te ngisape ya kata te la phim poi kane ka qualify kane ru phinyo ben then rowing te hame kaliang kenar bandan te kipus kibalaj long one single scull two sweep side bow two side stroke nakam tai shinrang santali nam tai interu santali one single scull two sweep side bow two side stroke nam tai ki intei kanero pen kak silat kanero ngam tipra don re kanete nam ta ki shinrang men kadon sau tali kipus kanam ong gine te kibadai kilatip hi kentem don e cross country te kane ka ba don kam ha cross country kiba marathon kane de kiba marathon pad kini kibala job kibale ka shabar ma kum kai Delhi marathon Mumbai marathon Kolkata marathon kini ki marathon kibala he kibala pau kibale national marathon gini phila ban apply tang kiba job mo kane bade kiba shu mare tu kinum la ban apply tang kiba job le kai gini nomar ba ha marathon gitu na ba te gini kiba la shaj le kai shabar ki marathon but ki job ru ila ban apply mar ba ki certificate tang kiba job ki yo ek certificate te kitu ki la ban apply te hengne ki ginon kam te arngut nam ta ka 10 km ila ba qualifying time ke de ar khnai du lai 4 minute kane ke shuthoi ma amnile arngut nam ta ka 21 km way nam ta 4 km te sangut ha ka ha kishnrang hai kan thei sangut nam ta ka 10 km qualifying time ke de live south 11 minute arngut nam ta ka 4 km way nam ta ka 4 km kumbang long kane qualifying time ki shubu tang bala da phempoya kaneru mlele te namar ha ka cross country ki duna ba ki ba yo represent ega state ki ba ya late long ba ka state te mut ba kitu ki ba yo represent ega state ki ba late long ba la ka state kitu ki la apply ki ba yo represent ega state la kitu ki ba le kai long ba ka university ba kitu ki ba shulet mare hi kum ki ne ki mangala ong akman kum ko Mumbai marathon Delhi marathon kini ki marathon ki ba he ba ki ba job re kini ki ba represent ega state ki ba pha long ba ka state kitu ban ki lada kim job ru ki yo baj mo ki ba la lej nam ta ka international bat nam ta ka kine ki ba nam ta ki games badai kum ka national games ter ki ba pha lam ka state kine lada kim job ru ki yo ban apply te nam ta ka archery shinrang arngut one nam ta ka recurve one nam ta compound yikan ther kum ju arngut one nam ta ka recurve one nam ta ka compound te ka boxing shinrang sangut yikan the sangut way nam ta ka shinrang ma way nam ta ka sophanru sopra kg category 0 naga sopra sanpho way nam ta ka sanphunyo rupho kg way nam ta ka ruplai pansan ruphunyo kg r nam ta ka ruphunyo hadu nyup way kg ka category ma mar ni don la category kan ther kum ju way nam ta ka sophanru sopra category way nam ta ka sopra sanpho category way nam ta ka ruplai pansan ruphunyo category way nam ta ka ruphunyo nyup way category way nam ta ka nyup way nyup san category tu ki balon ne category kila ban apply nomor ha state jungi ki bun ha ki bala represent ka boxing te ki don bun ha ki bala ban apply nam ta ka ne sepak takraw mil arngut don kam te badminton ro ki don hi te badminton male don kam laingut female don kam arngut te ki bala represent ni state kila ban apply te total baro Ishenrang gidon sau pulai teli post kibalaj chicken te gidon live pra teli post kibalaj baro kalong pra huai teli tes kamau ha ngi po me kaliang bun ma ka boxing ka marathon te ka athletic ru kini kibla represent shabar not is game national schools game ter te ka football ru bun ma kibla ada bela kai super cup ke be represent ni ka state kibla ayu ki bun ma ka neru kibla ban apply te kitu ki pakwa ban apply sa archery ru gidon te kan mau ha ka sentar ban ya katral kandesha ka Sukhovi Nagaland phable support Nagaland te kan mau ke eligibility criteria kalong ba ka age ka devin long khatpra hadu life license nam ta ge SC ST ka class ka de class 10 pass pidin pass be class 10 mlele da fil ka weru tang la pass bat ka nam ta bala represent ki sports qualification la da ai discipline bat ki bala represent nam ta ka state lane inter university lane national game lane international game ter Jala dapi kuat sisa pidai ban apply. Mar kibun kibala don kamtam ha ka cross country nampak makalia kibun ha kibala yo hapo Assam Rifle.
dan pihak ban ya kan dem apply online mo ngasabu ya link ruh po description ban apply te ka by registration free non kaman nam taki SC/ST ke free nam taki OBC dan general ke sispa tengka mo te kidon kam ke kan pihak ban fill online. Oke to ngasabu ya ka description siapa apa description te ka kasnem nam ta kan kasnem nam taki SC/ST ke khat pra hadu live license mo kan mau khat pra hadu live license pila ban apply khat pra hadu live license ka sports qualification long player who have participated ki bala represent tang bala de participate la represent ya ka state layo ban apply player who have participated in any international competition, national competition, inter-university tournament, national sports game for school, national award winner in national fiscal efficiency drive. Kini balong sports qualification. The competent authority for the various sports competition gatungum don kam tege age limit klan da batai gat prado life license nam taki SCST nam taki general gat prado ar prasnem. Tes akan mau order of preference kadai first preference will be given to those candidate who have represent the country. Kata kadai first preference nam taki international players in an international competition with the clearance of the Department of Youth Affairs and Sports. Te kahaj nam taki SC/ST kadai or nam taki Shield Tribe for Northeastern kadai 157 cm nam taki Shinrang 147.5 nam taki Kentai ka chest nam taki Shinrang hang nera bang for Shield Tribe kadai 76 normal expansion kalong Sun. Te kan mau ki Shinrang kan mau kata pass class 10 kahaj kadai 157 nam tai Shinrang pas class 10 147.5 nam tai Kentai te rapidon kita qualification fill up and apply te ka selection try kalau ngomno ka kan pin hable be sport center ndala ai ka phi ka pentip ip ka admit card ni ke borok nyem yu te hable sport center sport Sukhovi Nagaland te kan don be ka trial kan thau shoi ka hat ki jong phi la phi qualify okay la poise ka next stage kan don ka trial kan don laga jong ma ka football laga jong ka atletik laga jong laga jong ka si kan ai ka jok por ten dadap kita kin pha ka trial dadap ka trial kan don sa kata ka detail medical examination ane kata ka dadap kita kan wan sa ki verification of documents kum tatar kin ne beha ka ta kata yo hi pila la phile pha ban sa amde bang mole tang sisngi pila ban sa shitayo pila ban sa artayo umla ban tep ma nomor ka medical examination la dep sisen la kempat hun ken le biang asen lai senru takada ka simpor phan marba kidon ki plok ki blada blej ka tu ka arja arpar te kalong kom tahi kisa kumba arte yo ye siti sepo Nagaland Sukhovi Nagaland ka por bale ya ka tral mo ya kene ka tral te lada ki timing kumba kibu lada phimpoi ru umlelei tangba kinyat bi kom tahi ken habiat baro ki selection tral baro ken le mnon kam exam mo kan me tanga tral ya ka sports ko phile kai ka disciplines la dep ka tral thau karniang kan thau ka haj bro la dep thau sa ka tral la dep ka tral kindon sa ka medical examination la dep nanta le biang session review biang ta la dep nanta de sai ki document ter la dep te ngin sa penmi badai ki list hadin bada de la phimi ya kata ka merit list ngot ba layo ben mar ba haka cross country kibun bahan po mekalia ki bala yo akine ki arsnem kibur ki layo ki ladon ki bayo yang try kine ki kin sadon ni bayo tamai kine ki sports pedeng am tip ra ki don kim don po mekalia ki bayo tek tu ba apply kan mau ba kelas date kadai live po tarik jong ubanai Julai kelas date te ka kajing sedang nam ta ban iwi ki try kan 7 August ter desa kan mau ban ne ek banon kam la pi ko ban apply kini te amdon kam exam direct batch mo direct recruitment batch rapi pass bro kini ki selection criteria tangine gimtep kulejbun